ассалому алайкум бародарои азиз, хоҳарои азиз, модарои азиз, шахсое ки ҳурмат мекунед ва тамошо мекунед. Саломи хидмат ба ҳар яктат мерасонам. Ака ё басай дига вақта соатш расид ки бояд ҳақиқата мардум худаш бидона ки чизе ки халқ имрӯз худаш мехоҳа ҳамун чиза бояд ман бигум. Ака маҷбур шудем имрӯз ки ин чиза ман бояд барои шумо бигум ки шумо худтон ҳамин чиза мехоста будаин, на ин ки одамо шумо худатон мехоста будаин. бародарои азиз, як чира фаромӯш накунед ки як лав сари масъаларо ҳамаша гап меяд, гарчанде видео дуроз мешавад. хоҳиши ҳаматон ки ҳамун як лайкай мо ки ҳамун шахсиятое ки ҳамин корро пеш мебаранд, конкурс мекунанд ё ки дигару дигар, ҳамин видео дар ҳамон мерава мераса иншааллоҳ, худо хоста бошад. ҳам як лайк я поделиться имо ватсаптонда бикунен, иншааллоҳ ки ҳамаш хуб мешава. во далши чизе ҳаст, мо иншааллоҳ ки гиҷоида ҳақиқатай ҳама вақт гап мезанам. фикр накунем, ман медонам ки пули халқа хушрӯ ҷамъ кардагин, хушрӯ сум доракин, ба сум лубоишро харида мешава. Не ки фаромӯш накунем ки ба сум одама мехарем, не ки худованда харида наметавонем. шумо сари масъала мерем. нагла мега ки чӣ хел ширк ба худованд овардестанд ки нагла мега ки медонем конкурс ҳаромай, мо медонем мега конкурс ҳаромай, не ки бо кардаистам. чӣ хел бифаҳмем ака шуморо? чӣ хел субҳаналлоҳ алҳамдулиллаҳ мегем, мусулмоне мегем бо худтона? дар киҷо навистагие ки конкурс чизи ҳарома, лозимай мумкине карданаш? дар киҷо? на шумо мара бигӯед субҳаналлоҳ алҳамдулиллаҳ мегем, мусулмонем. дар киҷо мумкинай? вақти чизеро ки медонӣ бо мерай мекунӣ, ин ширк ба худованд оварданай. вақти ширк ба худованд ёри эмон айтанаи инсоният меравад. ба ҳеҷ қари ришк намемонему, худмона мақсад малло намегирему, насиҳат намекунем. баъзеҳо мегӯянд ки бира усу гумшай, ин гапҳоро бояд ягон малло бига. илм доштан чӣ доштан дар ришк нест, бародарои азиз. фаромӯш накунем, мо тоҷико, мо мардуми мусулмон аз дин, аз илм хеле қафо мондагием. бугӯ барои чӣ? барое ки як ришакиро мебинем, як бор субҳаналлоҳ мега, як бор алҳамдулиллаҳ мега, ҳамамон айқибаш мегӯем ки киртоамонро ба дар кунем, ай паш намоз бихонем. итане ки биданиро бояд мо аниқ кунем. аввал мулло бидан дар риш нест. беришам ҳастанд баъзеҳо ки гап мезананд аз ислом, агар 1000 та риштора биёр, ченӯ илм надоранд. баъдан фаромӯш накунем ки вақте ки медонем қиморай ҳаромай, боз мерен ҳам кора мекунем, ширки ба худованд овардагин. шумо фаромӯш накунем, агар шумо ин хеле фоидаи калон набинен, никогда конкурс намекунем. никогда. агар ай ҳар я бозӣ миллионҳо кор накунем. як мисоли оддитон меорам. ду хона мега дар душанбе, як коттедж дар душанбе, 6 та мошин, як хонаш 2 миллион сомона мега. ду хонаи дигаш агар 300,000 ам боша, 600,000, 2 миллион 600,000 сомон, рубл не сомон. 6 мошин дигаш ҳисоб камаш, X5, BMW, Lexus ам хеле мошина мондагия. ӯ пулоро ҳисоб кун чанд миллион мешава. не ки 2000 рубл сари билетай, 3000 донай 6 миллион мешава. 6 миллион рубл мешава. 6 миллион рубл дар киҷову 3 миллион қариб сомон дар киҷо. хито як бора ба ақлтон кор фаромонем, баъд ҳам играра бозӣ кунен. инамиё
نمی آدمو روزگسین اومه جان یک تگش نیازبک میگن نیازبکه مردمی توجیکی خدمونه مسلمانم میگم این نمیو که چه خیلی بازی رو گذراندستن چه خیلی مردم افریب کردستن روز به روز یک ماشین تری تیپا با گفتی خچون کنکورس کلام کردی چی کسی نه خطا میکنین باور کنین خطا میکنین وقتی خطونا مسلمان میگیرین چی با ای چند جا اگراجات به من نمیگم هیچ وقت پناه نمیکنم ای چند طرفا زنگ زدن اگراجات کردن که من قفا بگردم نیکگده قفا نمیکردم نیکگده تو وقتی هستم حقیقت گپتون میزنم ای خواهیم نخواهیم بعدا مسئله دیگر که زنگ زده است میگه که آخی گجا ویدیو میکنی میگه خلق خودش میخواه کو خلق خودش بلید میخره کو یک طرف راست میگم شما خودتون خواستین ای مردمی تاجیک مردمی مسلمان شما خودتون خواستین امی کارا خودتون یگان کس نه وقتی که میبرین نمیتونتون بعد پیش دیگه بلاگر میدوین برای چی ما بریدم ندادم نیازی که اشیب گشی تو بریدی برای خطر نمیتن اگر نه اومیتن آدمای خچون با خچون امو بعد پیش دیگه بلاگر میده بعد پیش دیگه چی میگه بیا میگه حرام خره بیا رکلامش کنیم بیا را ببروریم شکی نمی حرام خره وقتی که خطون خلق 100,000 50,000 80,000 200,000 подписчика چیکه значит 200,000 مردمی مسلمان تاجیک ایم کنکورس روزی بوده است یک چی دیگه شده بیستیم که بچهش در اینجا کنکورس نمیبره پدرش حاجیه خونه خدا رفتگیه پدرش زنگ میزنه میگه پدر ما هم خیلی بازی حرام ماشین بریدم با فلان جا را بره بگیشه خرشو پدر ایف با فلان جا را میره هم بازی را میگیره با ای کنکورس کنه چی میگه بابی حاجی با خیلی میفهمی که یا دو بته حیفی هم خونه خدا رفتگیتون حیفی هم خونه خدا رفتن که این خدر حرام با میخیزین دو میتین رکلام میکنین یک چیز ده عبید نه که وقتی که میبره میگه گجا میشه ای فلان شهر فلان یک تک 50,000 یا 100,000 که اون میبره یک قشلاق دیگه زرازید میشه که بیمو بوز کنیم ما میبریم یکی یا که یک شهر میبره وح فلانی ای کنکورس برید فلانی ای جو برید هم قشلاق هم شهر پول زرازید میشه هم دمی دوام بازی میکنن که ما میبریم یکی ایتونه که سال 12 ما بازی میکنیم بای میتین فایده کیسه و با خدا قسم حیفی هم خیلی حاجیایی که فرزندش ای پلی حرام بریده است امروز میویا با دوام میتا حقیقت میگه بازی کنین میگه مردن تری حاجی به مردنت به اعتبار حاجی را که کاری حرام هم میگوی بازی کنین با حیفی صدقه خونه خدات کنه امروز با خونه خدا رفته است چی بگم تون دیگه با خدا قسم ایزا میکشم که حاجیان میبینیشون نیم قدر ریش دارن کاری حرام با مردم سوید میتا مردان تون به نگین دیگه الحمدلله مسلمانیم نگین در یگان جا نگین من میدونم که از عقیب ما کفته استین یگان نشیب که یگان چی را مرا ویدیو کنین من میدونم میشه 100% میدونم من نمیگم که من شیری سفید ما گناه ندارم هر یک انسان یک خطا میکنه پیغمبرای ما بود خطا داشتن ما کیه ما بنده های خداوند اونا خرب میگن اصر و جهاد بود ما جهاد ایم با خدا قسم خودمون وینواتیم یگان کس وینوات نیست در این کنکورس مردمی مسلمان خودتون وینواتین خلق مردمی غریب خودتون وینواتین وقتی که یکی میبرین نمیتونتون بعد میدوین پیش بلاگیرو باقی سربلند خانه آباد باشین خدا نگهبانتون باشه
ҳамин мислар вақте авиакасса марҳамат билетҳои арзон худованд нигаҳбонтон бошад.